Now, Akwaba, wa frame Adjoa searching Mesrel. Now, wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusian for Ashiaman for and no more ekase. No more the one in a more than party ama NDC for say 2024. Almost NDC did be over Ashiaman so be a campaign. Hot water no more the best serve you because NDC for the same almost stronghold for ne say almost no man dwen say they go be kibian with the chintia few when yes and obekoro. Adan Ashiaman for mumunu yomo etukokum. NDC ne papa menim so ye DCU so ye assemblyman so ye MMCO so hano o chere say akwan NDC fo ye wo Ghana ha nya akwan keto a o start fialubu ebobo ya de bewi nkran e de ko wi Ashiaman so wa ya Ashiaman akwan ne na Ashiaman fo chere say papa hey are you okay? Is everything okay with you? Like what doing is super paper na okay kan fi me no Ashiaman rose me say you ana unhu samo de moye impo na mo afia be ma ATS e na akwan na se na sa no mo de enwe na begusu na mo de awe abofa azo na se papa shut up na Ashiaman akwan na se na ebusanfo NDC free campaign no mo ye mehu se eniema se radio stations na TV stations na ko out e ko bisa Ghana for do ombegina so de ato aba o mo kan na NDC for attack e ho teacher require free education NDC for who say Ghana for eka about free education and business so they are to about almost start here near the buy. Most of regions no are saying say another why you more kwan among papa teach people any voter region. NDC for say ya kwan na. Papa ya fabu ke kan. Na papa ya kan na no kopele na no koyi na sama kohwi 17 no kaka Ashiaman kwan. Lost from Apmenim to Elibo. La sana pmenum to Elibo no man penin dada mahama no ye ubua. I think at Orata Mills no ye from Apmenim to Elibo no. Na sa kwan no kwan ye ni na say you. From Apmenim to o man peni dada wan ye ne baby ko. O man peni kwame nkruma ni krom. Ahon de ye asa wo ko ani kakra na enye akwa kopem ekwe hono mkakra na enye ufi ekwe akwa libo de na sa akwa ni mo anya ni straight o mo start if apmenu na mo ko libo de be anya na mo ko start na nado akwanya wayi mo NDC fumbotum ni mo ha compare na nado akwanya wayi wo Ghana ha mbetum ni mo ha sa purchase na mo ye no what was na mo ko fele na mo se mo aya akwan hey from a libo from Apmenim to Elibo no me route. Me I started going to Elibo when I was 12 years old. Nisa kwan ma afaswa from Elibo to Enchi nisa kwan ma afaswa. Na mutu mi ja from Takrade to Apmenim. E trace mi kwa Elibo kwan no. Na mo ya kwan mo se Takrade from Takrade to Elibo kwan ye. Enwe. And the kwan na yi monto. And Ashiaman and Ashiaman for some papa yesterday. I answer assemble. Ashiaman ya one more kwan say omo nya bre. Don't agree them. Anything papa need to do anything say man. Omo the man as reply. Agrankwanta Elibu Road. Now share Enchi Asangregwa Road. Many of them and the kwan there one. Ya kwan ye bi anyway. Accra ha so hwe Accra umkofu van Dubai the kwam nkruma interchange ba ye hu yi. Now we are quite wa na so de no e adome bridge no abrofo nyama no emritin tipini sisi hwe sisi no hwe Gifford Road na sefo nkra kro na mekan say hwe Greater Accra and Ring Road flyover Awoshi Pokwasi Road Gifford Road the Bema Camp Road Spinters Road akwa de bebre Ashiaman Road the ye kase ye kwan a ye tumra na ya cheusie Greater Accra. That's what happened. Eastern region Suhum Asamakasi and Chebi Town Road Suhum Asamakasi and Chebi Town Road. Make Chebi Town Road because on Amotia of a penny of Fitanakufano, near headquarters on Kwafu Krom, Apedra Road, Apedra Adome Bridge, and Quande Bibri, AAB. Santa Jusuni, it's a minister of Major Tam Nintinu, and Yadia, Ebetum Ayadi. Abusnafo ene ensem we na papa nya kokuduru ebubo
na sa obobo no Ghana ni bi no obe cross check it nti NDC ni betimi nya kokudura be gina Ghana fu ye ni maka che yenze NDC fu ayi akwan sin even na do ni 8 years he NDC 27 years to 28 years na ma be di Ghana so na do ni 8 years eba na kwan dia mo shut up because mo 27 years na ma be di wa Ghana so na do ni 8 years o de ayi akwan sin mo 28 years ni na o de akwan ka so nti akwan de nya bon size na do ya ken obeya yenso ye beka because Bible say kan okware no na de ani ehusu na medi ho dance na wa from apemanim to takwa ekwan ya ka medem papa ne ka ekwa kwose port holes sa kwan na so papa so kwanya accident wo so sa from apemanim to so takwa so aye to takwa no kwase akwan bia ne wene ne say port holes akase because e wono cars akase fa ho ti sa kwan no mo aye no kwa na se nkomma na aye take because e kwan cars akase fa so pa sa kwan se wo na do aye unu akwan na do aye wo Ghana hanom na do aye akwan ankasa na do so ntumi ya akwan wo Ghana hanom nyina nti yesramo NDC fo mo afro ya mama fa Ghana akwan so because na do begum ani mas na NPP fo na so mo fanye mo se na do akwan ya waye ntumi fa ma radio so embe kan che Ghana fo na nko aso ni TV so na mo na nsi hu na mudi na mo so de mo aso ho yente reply what they ama we say Papa, are you mad? Did I hear you say Ashiaman Road? We now know NDC is a useless party. We are waiting for you. And also watch NDC for more. Of say in some more kind of that screen, watch NDC for over 7 weeks to hot water basa. Obinsu say, hey, Papa, ya kwen I say you. And it's Ashiaman for NDC for want to. And now 2024 NDC for. And some I know, and Mamma can't no more some question. Peminia, obi mfa video in tag ya Kwamra UTV my. I say ye ni abru. Ye papa ko wu midris. That time abai na ntimi anhwe ani o. Nti school ni ntimi anko bi o. Nti sa abai bi aba na na kufu ado abai ne Dr. Bawomi abai aba. No mo bua mo brofo te say ye ne mo ane ye ni bi na. Eja Kwamra onye din no ntro. Eja Kwamra me polidua se politician bi the Ghana scam ne di wo bre mfam la kwa so a. Me di nsuo mienu antuo nsuo nyama na abankro wo Eja Kwamra me bowdua na secret tape bi apie tape bai enti agenda amase ama ya say mu hanya galamse asemu abia keka bi me ato aba tie no mo kai yagimi ohun Eja Kwamra yenim ba bia wo yenim ba bia ogina so politician bi the Ghana scam wadi na nan kura wo peso wo mo bra me ko bowdua wuti kakraka no me bowdua ma uti na ho no uti ne ba ho no kakraka ate de me kan won fa video no tag Eja Kwamra ma say MPP no mobrohu a wahuna magana man no emofra wo mundi bie ahiafo ma say Eja Kwamra say wo ya against no on the NDC 40 scam ani di na mra kwan so nti wo be sole atie ne a Eja Kwamra ma powdua wie wo tisa bim wonim bim